Hello, good morning. Tuna hian Zing dali le mit sawm panga nia dali ka thowa ka inbuat soka da ruk glory mizo channel khan kan zai pol kan zai dona charity concert khan chuan zai dona skincare ti dan ka ron tilang doni ka products man te ka ron tilang doni chan hal benga mai ka phi to avangin ka mai phi lai ka tilang longa crave matcha hemp hydrating cleanser ka manga hi hydrating amana nuam khop mai chuan clear stoner ka mang don ni he toner hi chu ka du tin siat vek to ka ring ka favorite leng lai ngoi ni chuan adota chuan ka man tu chu timeless vitsi he vitsi ka du khop maya L-ascorbic acid a pure form le vit e le ferulic acid combination an siamania vitsi sedama chuanin combination heitluk hi omlo ani cheapest tinizol le authentic makeup skincare in an zuala hi a texture hi a light khop maya karin lo de win timian oxidize har men boka ka ta hi ka leina ri to tun kum tira ka leina e free chaka da cha da oxidize lawa 3 to 4 pumps belly atok e be mani kan mai tan hian mo vitamin C chat na chu kan je tonga kan soi ngun to free radical damage chang min ve nga tin brightening uneven skin tone tan te kan cha rei lo te ka ha ka ngai mi do ta hian khiang te skincare hyaluronic acid ka mang dona heng ti man masak lo in ti mai theya a chan chu actives te hi man masak ka du jok china ke ma hian mo chen ka chuanin adik lo point ti mai the ma se man dani nang lawa ma se actives te man masaka kem ma a chu min nuwa layer zo kha ka du china thwa chau to no actives man kha ka du lo ti na ni chu khiang te skincare hi a texture hi a light a man nuama e enge water base ang khania tok via wa khami kha an hyaluronic acid khiang te skincare to na ka man hi an formulate thar le do kania ama I can't claim in a tuil talaw de uzoka chuan a rim po dang ama ai na rim tui zo ka fragrance lo om thau ni mela mahse ama ai na rim dang ani hyaluronic acid ka man na chan chu sheet mask ka man do wang ani hyaluronic acid khanin alo hip chadon ni no sheet mask man ma yan tia press pot to ni ka ti hmasak chin to ni lo mangang sheet mask man to hi Wonjin effect water toning concentrated essence mask tinia brightening ani ingredients are hian niacinamide oma hyaluronic acid om theuh boka chuan salicylic acid derivatives kha oma chuan sheet mask ka man do na chan chu tila tiang hun ni khwa hianin ovun hi antilang nunga mo ovun hi antilang nung big thina ni chuanin ain thwa mo ka ten thwa che lawa hi ni ya maya ka bel don ni mi chuanin ka chong thei to bok lo otuna hianin mi sawm chung ka che to la ha le lo ka nga chuanin group chat kan enai kan zai pol group chat an lo tho ve to thlomem kan en lo kan Henry var te po dali le mi chomli pa khan ron tho ve chi a keni dali kan tho to line mo chuanin an midang po ron tho ve no la a tho ma sa bel group a chon ka tho ma sa bel nge ka shilo group a chon ka ri ma sa bel a dali le tlema an non ron lang ve sap sapa uma pui Cindy ron langa lom te le ro lua
an nun lang bawk a zai tur ho chu kan tho kim viau tawh kan zai pawh hi kan kim thei dawn lo a quarantine ngai te nonga then chuwang chuanin a zai turang hi chu kan lan kim viau tawh rawn sura hi an mang ang deuh hlek ani hmel a then khat hi mahse pathian zara engem tirh tura ngai la min ti boi lo tura ngai la opening song kan sak dawn avangin kan man hmo tlang hlom ang reng viau a Kings and Prophets ramluna kan zai dawna katan chuan an hnai ang renga midang tan hian tle min aron fal dewa midang chu ron man hmo le deuh ngai ni chu chuanin ka thian te ho pon thokim to a group lama pon de deuh nak nak to a anin siam ve thoi to ra ngai ang tu mang han ngai lo to ra ngai hen go ole ti kha mi sawm panga akal ta a ka du tok do nanga hei a cover nia chinghang ka lo lat thla lo ka lo thei ni la ka man hmo deuh wang ani tian hei hi sheet mask hi I pai nga lo to nia voi khat man hi mo tian a bo mai khum thale thlapanga chuan a bo ma hi tian in fold anga a thei phe chon clip ten chil ula chuan fridge a da le tur ania tin in hmang non du to lo ni point lapua daula chunga hian in lapua khanin a hu kha lo hi pa tona rangin a man le thei boka voi ni a man theya a voi ni man zo to na hi ka sor khom china ke ma chun ka sor fe china ti tang ka sor fe china ka taksa te kala nei theya kha apoi ka ti lo taksa to kha chuanin ka ti hang kala mang ni a de zai theyang be man hi tha o chuanin ala nong deuh hlek awangin tian ka tirh zawngah skin care chun zom chi kha ala ni chi lawa ala nong ma dang lam nei hmu thei ka ding ka mai hi dai nuam to pa fridge ka da shim shim bonga ka sheet mask hi chatna chu kan soi tong khanin enge instant ve ni a repairing te a mai lan dan hi mo I mai ti nal ve em me chu wang chuanin tiang ni ko edingan zai don khel lo in nei na nga te po mo zai tu khel lo tan po in nei na khal don te hianin le program poi mo function poi mo do khal don chuanin I ati chi lu to kan sheet mask man hi tlemin ala nong dewa hi ka tu tok che a chuanin eye cream ka mang mas le atanga good molecules eye cream ka mang don ni hei hi man an a light a hydrating theuh box hi Instagram na ma jong ka review to a mesa skincare ti kha lo follow la review in huang hi ni a kan mit hi ngai poi mo ve thau tur ani a kan vun dang te ai na pan zo ka a chuar hma zo boka I chuwang chuanin eye cream hi man ram a tha ka ti ke chuanin man thei chuan moisturizer ka hmanga verse dew point moisturizer ni a hi green tea le aloe vera juice a changan siam ani a hydrating a light thau box hi hei man an nuam na to ka I think light to si hydrating thau box en siam thiam te ka ti zo ka kain layer nim to wang khanin enge moisturizer heavy do kha mang pe lawa chhun lama chuwang chuanin a light theyang be ka do moisturizer man tamangai lawa a begin oily skin hian in skip kan do china ma se man tamangai lo wang hin oily skin tan po hin man lo aya man ve hi chu tha man tam lo tur tina ni chu tam nam khamo ke hi combination kan nia kan normal deuh lek to skin ke kamo kan normal deuh china to na kamong tam na tuk don lawa kan ron glow sat lawang ti kha a lawang ve si man an nuam khop me texture hi a light box hi lo ang ve ni ka ria ki chuan tin green tea antioxidants an ni a aloe vera calming soothing le enge cooling te po ni chu ma ti po seng ang kha man an nuam me ni chuanin tian rei lo te kan ha ka mi na chang mi chom be kan hak le nga sunscreen ni kan nga lo chan chu ka thil man te kha te min kan hak ro don ni o sunscreen man ngal po pi thalo piling te siam duwa piling kan ti chu khokang kha o
peeling ani lo piling ani peeling chu vun khok ang khani ta piling kan chu kan products kan liam hema wanga ron khok chin khani o chuanin hemi chu hian in thingpui ka in don ni thingpui kan siam anga hi kan i bawk anga an tho ma sia kalain siam ma bel ni ka le tung chu hi kadam hi ka pian an lama kalain siam ma bel ni jing dali le changin kain siam chana skin care property ma bel ani real drama lo ma sutilaya kan rei pal real takin kan malu tu kan ho malu tu kan nom lawa chi prison hangi Khawngaihin na bela thing puisan hang lil train thing pui ka in pain kan za pol hian in t-shirt thar kan ne kan u ve shim changa hei voina kan hadona na don ko mai color pop mizo cardinal quality in zeka hi u henry nen kan thana ni a design po hi o minute nga zo to a o minute nga zo to a ka vun po ain segal to in ka hria ka products man te po tlemin a ro de to a sunscreen ka apply nga chuan ka man ani lo ni requill tinted sunscreen sheer Zing tinted sunscreen ka favorite sunscreen ani hei a tinted a bang hian in enge I foundation coverage ang ka chu a pe phat chuang lo a mahse ka skin tone ne in mil lu to ka he thil hi man nuam ka tilu tuka hei physical sunscreen mineral sunscreen ani 25% zinc oxide kan ti thoka mai duk nei chi ta de chuan in a safe maintain skin of color kan ti ke ni an vun rong nei chi ma mi zo vun tan hian in a tha mani rol de noi to ni sunscreen hi beng te po theng hi lo to ni ai ngong nung te mo ti nei to ni om te po mo chuan top pera top tak nan lip balm hei Permer's cocoa butter formula ni SPF 15 ni SPF form hi thaga ti lip balm a po hin man thei cham chuan ti hang ka skin care chu ka zo ka in siam chun zo manga hei ka t-shirt thar kan t-shirt thar za pol t-shirt thar chu ni ti hian in ka in peita YouTube channel a life and Minlo po in glory mizo channel a khanin nakina Minlo el sak donet man vele o kalome